Thutha wa muingi guikia mateta iguru ria mathina maria mambitie kwiyumiria waki-ini wa barabara ya Western Bypass gutuikaniria gicigo gia Kabete, kamiti ya seneti ya maundu ma waki wa barabara ni ikinyitie kuo niguo kwiyonera kiria kiratetia aikari. Muhunguru uyu uraturania Wangige maita meri na tukaigua twitaturia guku ati Wangigira tutuire twi united imwe ni atinanio maita meri wa compensate ithuothe ene migunda wehutitio barabara ni tukuhingura. Matongoretio ni seneta wa Kiambu Kimani Wamatangi uria nowe muikariri giti wa kamiti ino. Amemba a kamiti ino mathiururukite kuma Uthiru na Kinoo kuria gukoretwo gukioneka mitino ya athii a maguru kuguthwo ni ngari. By tomorrow evening easy bumps ukuwa umetengeneza vile tumesikizana. Magithiururuka kuma gitaru kuria muingi uratetio ni mai ma mbura kunirio kwao migunda na kanitha wa ACK undu umwe na cukuru wa muthingi wa Wangige kuria matigitwo matari riingiriro na cukuru ugatigwo utari kiharo. Hau hari designwo undu tukuhota gukorwo tugitonya hatai na thina na undu ona kanitha ngenda kurehe indo akorwo kwina mwako rori ni ikuhota gutonya kanitha-ini thiini kurehe indo icio cia mwako. Cukuru redesignwo ringi to tene cukuru ciakagwo guthiururuka redesignwo yakwo modern school niguo ona igie space ya kiharo. Undu umwe na Wangige na Nyathuna kuria muingi utari na barabara cia keheri-ini cia kuingira kana kuma matura-ini mao niguo kunyitana na barabara ino ya kilomita 16.7 iria yumite gitaru guthii Rwaka. Seneta Wamatangi augite kamiti yake ni yaraniirie na mwene kandarathi undu umwe na ministry ya barabara niguo kurumbuia mateta maria maratuma muingi unegene. Mwiga ale access ni mukuheana thaa ici mwandikirwo marua wira uyu wambiririe immediately. Waki wa barabara ino ukinyite gicunje kia 80 hari igana gugitanywo ikarika muthia wa mwaka uyu. Maundu macio mamwe ni matuika addressed na already maikarite thi na makauga ni megusolve mathina macio. Uhoro wa drainage matuika ni guthondekwo within 14 days. Rito maria mamureketwo ni muingi maumanite na gwakwo gwa barabara ino matura-ini mao ni matumite obitha aya a thirikari gwikinyia niguo kumamurika na niguo gutigirira wona barabara ino yarika muingi ndugatigwo ugicaya. Handu-ini ha Inooro TV kuma Wangige, Kabete, kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.